У побыце вёскі Аранчыцы Прыжанскага района каравайныя весельныя традыцыі працягваюць сваё жыццё, моцна знітоўваюць мінулае і сучаснае, падкрэсліваюць увагу карэнных беларускіх вяскоўцаў да свайго галоўнага багацця – хлеба. Рыхтавацца да вяселля пачыналі загадзя. За некалькі тыдняў маці маладой склікала аднавясковак на дапамогу. У Аранчыцах звычайна каравай пяклі ў суботу. Каравайніцы не абы-якія. Ну, люди такие, не у каждой женщины хлеб усходил. Разные руки были. Калі была хросная маці маладой, калі была ў гэтай вёсцы ці блізка, тут могла прыехаць, то заўсёды бралі хросную маці каравай пячы. Но уже як хросная маці не попадала там прыехаць ці як, ну тады ўжо бралі жанчын такіх даволі зрэлых, як кажуць, каб яны былі не бедныя, каб у пары заўсёды. Не то, что зрэлых и не бедные, а брали из родни женщин. Каб родня выпекала каравай. Каравайніц может быть самая большая колькость каравайніц это 12 по лику апостолов. 12. Но 12 каравайніц запрашали самые богатые люди. Не кожный мог запросить 12. Можно было и 8 каравайніц, и 4 каравайніцы. А бедные люди могли и 2 запрашать. И каб были богатые, конечно, вони. Нават печ тапілі па-асобаму, адбіралі асінавыя дровы без аніводнага сучка, каб і жыццё было такім, без сучка і задзірынкі. Асінавае дрэва гэта абярэг ад нячыстыя сілы. От тут і тут, каб, канешне, каб яны згарэлі, каб гэта нячыстая сіла гэта згарэла. Так же все равно сводится до одного, каб это все натопилось, не повредило для нашего караваю. Заканчивайте упригоживать каравай, бо вже печь остыла, треба ж його сажать у печку. Да. То все готово уже у нас. Косу положили, все положили, все, каравай готово. А тая господинька, що била, позичила, коровайничкам помила. А де ж тая господинька, що з хати, позичила коровайничкам лопати. Господиня наша. Іде господинька, от вам лопата, помила вам уже не треба. Не треба, печка готова, будемо сажати у печку каравай. Давайте, сажаємо. Заступи, Боже, з неба, як нам заради потреб. Помагав замесить, поможи в печь садить. Заступи, Боже, з неба, як нам заради потреб. Помагав замесить, поможи в печь садить. Ой, хвала Богу, дело зробили, коровай у печь посадили, печеться вже. Закликали Бога на допомогу, каб Бог допомог. Мы ж калі месілі каравай, то так само і молитвы читали, і думали про гэта, каб каравай удаўся, каб маладым жыццё удалося. І так само, калі ў печ уже садили, то это ж тоже важный момент, каб як у печы он не спячется добра, тоже и... Знаете, у печь сажаешь, а каб печь была натоплена, як мы говорили, и такими дровками, и всем топили, каб не прыгарэў, каб ён не апаў. Гэта ж усё трэба было даглядзець. Пакуль каравай сядзеў у печы, звычайна адпачывалі і пасілкоўваліся, потым спявалі. Ой, шла я на каравае, ой, несла я коровку яєць. Ой, перейняли до мене хлопці, ой, побіли яйця в коровці. Ой, що ж тепер будемо робити, чим коровай будемо месити. Коми тебе ждали, то й без коровая осталися. Господи, нашла ти хлопців. Давай эту коробку, що там, яйця ще побіти. Побіти яйця несе. Садись. Зразумела, што пабітыя яйкі ў цеста класці не рызыкавалі, бо для каравая толькі самыя свежыя і адборныя прадукты.
вельми добра, як каравай добра, пышно подходить. Да, гэта уже Много добрая зависит вещь. каравай от теста. Якая мука, як замесилася, колькі яек дали, колькі масла, каб не переборщить ні яйки, ні масла, ні цукру, потому що он осядзе. Матуля, якую чакае развітанне з дачкой, ледзь не плакала ад сумных песень. Чи не жаль вам буде, мамочка, за мною? Чи не жаль вам буде, мамочка, за мною? Ой, жаль буде, жалко, аж серденько яне, а хто ж мене, доню, на старость догляне? Колишние люди относилися вельми серйозно до каравая. І вони лічили, що у караваїв як будто вся життя дальше молодих. Так, як усе, як печеться каравай, як там каравайниці, які каравайниці, каб вони обов'язково жадали добра, таких, которые могут что не жадать, не брали. Обов'язково вони повинні жадать добра молодой і випікати з душою це все. Все буде добре. От як наш каравай удасться, таке життя удасться. Ой, може вже пора каравай поглядіти. Треба глянути, може вже готовий, пойду я подивлюсь. Па маленькім каравайцам вызначалі, ці будзе каравай смачным. Ну, пробуй. О, смачне? Смачний? Той каравай буде смачний. Смачний то смачний. Але ж ніхто не ведає, що тут 5 пудов муки, 9 коров масла і яєк 1,5. От тому він такий смачний. Ми ж каравай не можемо покаштувати, а вдруг він не смачний який. І куди ж гостям давати? Це ж каравай ділився на всіх гостей. На всю родню ділився каравай. Всі похвалили, який смачний каравай, хороший. Ну, якщо він буде не смачний, то ми повинні ведати. От ми цей каравай і каштували. Вось прыйшоў час даставаць каравай. Ад замесу да выймання з печы кожнае дзеянне каравай знаходзіла адлюстраванне ў песнях. Несем каравай, несем. Ви несете, положите каравай ви на життя, положите каравай на гороще, коб нашим молодим повелося. Песні бавілі час, пакуль каравай астываў. Не ходила я, дай по ярмарках, по святках. Познавать будеш, моя мамочко, по святках. Не ходила я, де молодчики пиво п'ють. І не брала я обараночку, що дають. Обараночки, дай обманочки, обмануть. Мене молоду, дай обманочки, заберуть. Спецыяльны паднос века шчодра пасыпалі збожжавымі культурамі. А века гэта Такі паднос, як би сказати. гэта была дзежка такая, у якой замешвалі каравай. І гэтым векам гэту дзежку накрывалі. І вон там сходзіў. Поэтому з гэтай дзежкі бралі гэта века і лажылі яго ўжо на каравай гатовы на века, каб ім было Каб жылі до веку пары. да веку пары. Вось сыплю горох. Горох, каб нашим молодим повелося. Як на голосі. Ой, болі сип треба. Воду, хай долі добре буде болі. На горосику молодим Ось привоз. ще сиплю овес. На все, каб вони жили як усі. У народі завсюди зерно, жито,
Это была галоўная каштоўнасць. Калі самі сеяли жыта і тую пшеніцу і самі прыбіралі, таму жадалі кожнай маладой сям'і, каб у іх тая самая нівка зарадзіла і быў дастатак на стале, гэта свой хлеб быў. Вось яшчэ жыца пасыпаем, каб ім было жыцця добрае. І каб хлеб быў заўсёды на стале. Паверх зярнят слалі вышытую покрыўку, надзежнік, і перакладалі на яго каравай. На веку наш коровай, на веку, кол парили до веку, наш коровай на горе, как жили, як усе, наш коровай на горосе, коб молодим повелося. Аздабляўся каравай шышачкамі з цеста. Яны не толькі ўпрыгожванне. Кожная з фігурак несла свае значэнне і сэнс. Каб жыццё было салодкім, ляпілі вінаград. Каб не жылі без Бога – крыж. А каса – сімвал развітання з дзявоцтвам. Злепіла голубочкаў два. Вось як яны тут варкуюць. От трэба, как там маладыя ўсё жыццё праваркавалі, так добра любіліся, жылі, так у паре як голубочкі гэтыя. Добра зрабіла ж я. А я ляпіла гэту рожу і кольца, вот тут два злучаныя паміж сабой є. Рожа для того, каб маладая ўсё жыццё была такая прыгожая, як зараз, каб яна ўсё жыццё была такая прыгожая, і каб яе малады любіў. І трэба, каб калі будуць дзяліць каравай, маці, скажаш, каб маладая пасадзіла, каб гэту рожу з'еў малады. Тады ўсё жыццё любіць яе будзе, кажуць, аж перападаць будзе за ёю. А вось гэтыя кольца азначаюць неразрыўную сувязь, каб яны заўсёды былі разам, як адзін за гэтыя кольца нельга разлучыць на гэтым караваі, так і ўсё жыццё немагчыма было разлучыць. А тут яшчэ такая шышачка є спецыяльна, прыгожая, пахожая на сапраўдную шышачку, праўда? То гэта ж яна азначае тое, каб род не пераводзіўся, каб фамілія не зводзілася, каб абавязкова ў іхным родзе быў сын. Тады фамілія не звядзецца. Як гэта на караваі будзе, то будзе, пабачыце, так і будзе. Так і ўсё будзе. А я рабіла каласкі, выпекала. Гэта для таго, каб жыццё ў іх было багатае, бо багацце гэта заўжды у хаце дастатак. Падэшва каравая прызначалася толькі для маладога. От як дзеляць каравай, падошву пакідаюць. І гэту падошву павінна забраць маладая. І каб малады яе абавязкова з'еў. Кажуць, малады падошву таптаў, добрым гаспадаром стаў і хату прыдбаў. Для ўпрыгожвання каравая выкарыстоўвалі самаробныя і любыя жывыя кветкі, акрамя вяргіні. І нарвете там вергінчику на коровай, будете коровай кветіті, кветіті, молодиму Бога долі просіті. Каравайницы тоже, я помню, было две тетка была, матерная сестра была, и хростная пекли каравай. Каравай пекли, а я собирала своих подружек, девчаток, и мы эти кветочки робили, что сюда прицепливаются, веночки плели мы его, и да помогали кветочки робить, и до каравая некоторые хорошие были, я кажу, ой, эту мы на каравая ставим, эту тоже можно на каравая ставим, вельми пригожие зробили. Там мясили караваю, этот вечер было на кухне, там робили, а мы в передней уже моей там хате с подружками веночки робили, кветочки робили, все. И песни так само, я помню, спевали его. Верылі, што калі першую кветку пакласці ў мужчынскай шапцы, то першай не збудзе хлопчык. А я для нашей молодой приготовила на каравай две кветочки. А знаете, для чего готовила? Кабы я было еще не только один сыночек, а еще две девочки. Конечно, девчатки хай будут. Ой, девчонки, а я вось еще положу гэтыя синенькие кветочки лёну. Каб молодая хутко прала, швидко ткала, бело белила и хорошо убраная ходила.
Каб дзеткі хутка і прыгожа размаўлялі, самыя дробныя кветачкі маладая збірала і кідала на гасцей. Короваю наш раю, я тебе убирай, ручками беленькими, перстенками золотым. Короваю наш раю, я тебе убирай, ручками беленькими, перстенками золотым. Зеляніна – сімвал чысціні і дзявоцкай нявіннасці. А зелень была такая живая, такой мирт рос, такая шпарага была, так Зелено украшали, зеленой украшали. И цветочки тоже из мирта робили. Хороший. Ой, какие хорошие, хорошие, хорошие. Наш коровай хороший, хороший, бо хорошие коровайнички веселі. Наш коровай високий, високий, бо високие коровайнички веселі. Наш коровай богатий, богатий, бо богатые коровайнички веселі. Наш коровай веселый, веселый, веселые коровайнички веселі. Падчас выпякання каравая ў хаце строга забаранялася знаходзіцца мужчынам. Гаспадар з пачастункам вяртаўся толькі пасля таго, як усё зроблена. Это не мужицкая работа выпекать каравай, бо тут и молились, и песни спевали такие, и все як бы приговорывали, как бы, ну, без мужиков обходится это. Коровай спекли хороший, нам дадут за это хорошее возвещение по трассе, нам горелки принесе. Ой, Чагош, мы тут гуляем, ой, Чагош, собаку бьем, потому что Сашу женим, Настю замуж отдаем. На веселье было, напилась рому, треба хлопца знайти, как довел до дому. Придумала рому, Я любила гармониста, вы что замуж за его, на гармонию он играет, вы что умеете шагу. У нашего сладка мальована хатка, и садок, и вишенек, и цибуля гладка. Для кожнай удзельніцы бабінага лета песня даўно стала неад'емнай часткай жыцця. Яны не ўяўляюць нават, як можна абысціся без спеваў. Нас уже тянет спевать. Мы уже, просто нам хочется идти. И вы знаете, и добро, что еще ноги носят. Потому что идешь отдушина своя. Хочется спевать, и просто тянет и хочется. 2 разы на тыдзень на рэпетыцыях жанчыны, нібыта сапраўдныя вучні, занатоўваюць і развучваюць новыя песні. Ну, у нас у голове то Филипповна энциклопедия. Она не пишет, она нам диктует, мы записываем, а она все держит у своей голове. У меня в голове еще песни, не все, які у меня в голове, я ще їм передала. У дзяцінстве, калі мама сидела за пражай, калі прала, яна спевала песни, а у меня память была добрая, я это и все себе, как кажу, питала. Это и все. И поэтому вот, и часом забуду про какую-то песню, а вдруг теперь бессонница, конечно, среди ночи лежу. И вдруг что-то в голове всплывает, и снова новая песня. Так, крок за крокам папаўняецца фальклорна-песенная скарбонка бабінага лета. Шмат паказанае спета, але ж і нетры памяці ўтойваюць яшчэ нямала дзіўнага і цікавага.